Ja se naime ne znam služiti svoj mater. Daj mi iPod. Evo i gost, evo. Prije da je pregorio. Oni nisu normalni. Oni lažu. Ti prestani, šta nisi? Šta si se sprgao? Ništa nisam sprgao. Navodno je pregorio. A nije. Ja sam ga stavio, on nije mi ga prihvatio i sekao sam ga i to. Pa jebote ono, čekaj. Kaj je bilo? Ne, nisam, pa radi, vidiš da svijetu nije da je pregorio, ne bi bilo uopće dana. Ne bi mu dana bilo. Svijetli jebote, kaj hoće. A daj ne, ako ja slučujem cijelo iPod, ja imam sad kjela sa iPod 10 pa uzadnje. I nema buste 11, nema buste, kad niče idem pješiti u goricu. 28. Ništa, idem provaljivat naime. Idem pješit se u goricu. Miga. Molim. I te mogu nešto zamoliti? Slobodno. Prikini snimati. Ne moraš začepiti, ali prikini snimati. Biće ti drago jednog dana. Ako me ti... Ja ću stavim, ja ću stavim na face, ha? Ajde. Ne, šuke, hodne voli. Ne, samo na YouTube. Samo tamo. Da ga cijeli svijet vidi. Znaš šta, ako ja stvarno na nekom internetu ono vidiš, ja znam da ti živiš u Marci, ne znam o kojoj adresi, ali ja ću se raspitati. Ti ćeš me naći. Lana, prezime, ne znam tebe zajedno. Ne, Mišo, kaj se nisi prijavio na Big Brother? Mišo. Da, zakaj, fakat. Pa ak ne bi on pobjedio... Kodi ako on ne. Lana, odi naš kamer. Šta da napravim da... Kaj si zabrila na snimanje, sad svi smo ono? Gdje? Kod tebe snima je. Gdje, a koja adres? Hoćeš me ti? Je. Ja dolazim kad? Koliko sati? Večer. Dobro večer. A, sad neko drugi je.